Hai Beb, coba nungguan. Berjasa. Maaf, lagi ngabuburit. Kamana? Ayo Be lu. Oke. Ih, udah deket-deket, kadi itu jauhan diukna. Emang kunaan gitu. Pada orang berpuasa, kadi itu jauhan. Bisi batal puasana. Pupohara budak. Amun eski mah mending keneh ngajedog aing di imah. Sebari video callan meureun jeung sia. Ngomong naon? Video callan boga HP gento. Atuh nginjem lah HP ka maing. Heuh, ieu sia maneh. Ai masih agak beleg HP menyasian hento. Oh, aing ge lieur. Jupan boga Instagram deui masih mah. Piraku lah boga Instagram. Facebook meureun sia mah. Atuh karuahan Facebook mah, pugu ge Instagram ge boga. Kemarin follow Instagram aing. Nu bener sia. Aing mangarti ge henteu kan kos kitu. Sia onam jelema katro ieu. Aya si kadal buntung tuh, jeung si Alda. Iya aja. Kok duduknya pak jauh-jauh sih? Terpas saya meureun. Dadekan yuk. Ayo. Ayo. Min. Kodokna pa jauh-jauh. Terpas saya tah. Kos budak letik, babogana pasnya bae. Sorry coy. Kami mah tidak kayak pesya-pesya gitu. Kami selalu harmonis. Bener toh yang? Ih, dijakna deket-deket. Kos kitu harmonis. Min, si Alda di deketan ku si Age embungan. Kos nama si Alda mah gilain saya kasih ya. Aing mah masalah gila atau kumaha. Aing mah cuma ngajaga puasa aing doang, sampai ulah batal. Ada yang ku si adak ka boga aing ngomong naon. Orangnya puasanya yang, tapi untuk itu. Heeh, puasa mah puasa Be, jeung kami ge puasa. Medan nih sia mah. Lah nu kitu mah puasa ngan cuma saukur nahan lapar jeung haus doang. Bener teuing yang. Heeh, sabodos ya, aing mah kadege net anak bobogohan. Dasar dajal. Sia kadal. Beb, aing mah bogoh jasa kasih ya. Sarua beb, aing ge bogo jasa kasih ya. Gila aing lebay. Ngomong Be, siapa siriknya Beb? Nyohonya. Beh, anu kos kitu dipakasirik. Anu aya gila aing. Ngeru angan ngadengen yang gedak. Yang dengekeun aing ge. Naon yang? Pokoknya siapa mau jadi mantan. Jadi nantu. Jadi manten. Bisa banget. Aku mencintaimu setulus hatiku. Najis. Gila aing ngadengen. Sirik bae heran. Menyayangimu dengan sepenuh jiwaku. Sayang. AA. Kernaon di dia yang? Eta saha deui? Sayang, emang manehna saha? Maaf Jod. Sabenerna manehna kabogo aing. Cuma manehna gawe terus jarang balik. Terus maksudnya aing jadi pelampiasan sia gitu. Maaf. Akan takut dia. Aduh. Yo, sakit. Iya ada ya. Mau bisa berakat Bisa balik. Jemput jeung apa? Mau bisa dahar sama. Aduh. Bok, Anak. bok. Sabar be, sabar aja lah. Akan takut dia. Lebok takut dia. Hati jasa nama beda Dengan dia yang ada segalanya. Seluasnya biarkan di sini ku menyendiri. Sudah dia. Demi. Angin berarti sih kangen min kain. Tuh.
Saya bertanya biar sopan, bukan kangen itu umum. Jai, Cinta itu berarti- satu. Saya cinlok, cinlok. Cintaku satu Enggak, buat serius, kamu, sayangnya ke kamu. Kakak. Ini video ya. HP main lah. Wah, Bisa. Atuh bobari del ya. Ya gede ge. Udah sih beri video bajing ya. HP main gitu. Oh, oke tuh. Biar mainin biar mahal. Aya si kadal buntung tuh jeung si Alda. Ih hoja, kok pa jauh-jauh sih diukna? Dadekan yuk. Hayu. Ulah. Ge, kucing. Ledekan dah. Eta ini kurang. Pas ya. Pas saya sih lain ledekan. Ayo ngomong ledekan itu. Senior ngambuk. baik dah. Ayo ngomong ledekan. Beh, anu kos itu dipakai. Ada yang bagus ada. Bagus ada. Sayang. Beneran? Hai guys. Hai guys. Sama Teteh Milang kes kotak saya. Min coba. Min gandeng amat sih Bance.